جنرال داوی امریکا کابل بجی دهیله. رخستنا پیوریتی لباجار دیریکی آلیکاریا درونی پیشکشی زاروکن چکدارن داعش دیکر. لباجار وانه سولاوین بگیری بالا گشتیار و سردانران دکشینن. جه دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و رزن من صالح دمی جرب و بینرن هجا ایرو سه شمه 31 ماه تباقیه ام کرد کنشن جورا پیشکش دیگن. هروها لامنی شوا ایدمتان خوش. ژنرال امریکی کریستوفر دانهو فرمانده تیفیش سودوی آسمانی و بالویزی امریکا لافغانستان راس ویلسن دواترین کسان بون که لروژی دوشنبه سواری او فڕۆکە بوون کە کابڵی بەجێهێشت. دانهو لافغانستانەوە هاواهەنگی گواستنەوەی ئەمریکایەکانی کرد. وەزیری بەرگری ئەمریکا لیۆد ویلسن لە ناوەندیەکی کردارەکان لە ژێرزەمینیەکی پێنتاگۆندا سەیری دواترین نەوەتخۆلەکی ڕۆشتنی سەربازەکانی ژەنڕاڵی ئەمریکای کرد و هەروەها ژەنڕاڵی مارین فرانک مەکەنزی سەرۆکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا بە پەیامنیرانی وت سوپای ئەمریکا توانی لە کۆتا کاتژمێرەکاندا 1500 ئەفغانی بگوازێتەوە، بەڵام ئێستا لەسەر وەزارەتی دەرەوە ڕاوەستاوە لەگەڵ تایبانەکاندا کار بکات بۆ گواستنەوەی کەسانێکی تر. دیمەنین زندیên فرۆکخانەیە کابولê îro sêşemê aramiyek nîşanda piştî rojeke ji vekşînê hêzên Amerîka ji Efxanistanê li tersî çend rojên borî ku firokek li du firokê dadiketin û diçûn. Derengî roja dişemê Amerîka proseya vekşîna hêzên xwe bi dawî anî û bi vê yekê wê rûpela şerekî girt ku renge di dîroka leşkerî de ji bîr nebe bi sedema sozên ku hinek dibêjin pêk nehatin û dawiya xemgîn ya operasyona vekşînê di teqîna Kabulê de ku 180 Efxanî û 13 serbazên Amerîkî hatin kuştin ku temenê gelekan ji wan ji temenê şer nemezintir bû. لە کاتێکدا هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ گواستنەوە و کشانەوەی لەشکەری لە ئەفغانستان بە کۆتایی دێت، بریارەکانی سەرۆک جۆ بایدن ڕۆبەڕۆی وردبینیەکی تون دەبنەوە مێشریلکن باس لەو ڕەخنانە و ئەو هێڕەشە دەکات کە بۆ هۆی کوشتنی سەربازانی ئەمریکایی و هاوڵاتانی سڤیل لە ئەفغانستان. بەڕێوەبەرەتی بایدن دەڵێن دوایین کاتژمێری گواستنەوە لە ئەفغانستان بگرە پاشکاتی کۆتایی 31 ئاگست بەردەوام دەبێت بۆ کارکردن لە گواستنەوەی هاوڵاتیانی ئەمریکایی و هاوپەیمانانی ئەفغانی لە وڵاتەکە. کاربەدەستێکی باڵای تالیبانەکان وتی هاوڵاتیان لە ئایندەدا ڕێگەیان پێدەدرێت لە چوونە دەرەوەی وڵات. وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکان ئەنتنی بلینکن وتی 114 countries 114 وڵات ڕوونیان کردەوە کە پێشبینی دەکەن تالیبان پاش سیوێکی مانگی هەشت ڕێگە بە ئازادی گەشت و چوونە دەرەوە بدەن. سەرۆک جۆ بایدن لە ڕۆژ یەکشەممە ڕێزی لەو 13 کەسایەتیانەی لەشکەری ئەمریکادا گرت کە لە تەقینەوەیەکی خۆدکوژیدا لە هەفتەی ڕابردوو لە فڕۆکەخانەی کابۆڵ کوژران. هەروەها فەرەتر لە 100 ئەفغانیش کوژران. بەڕێوەبەرەتەکە دەڵێت کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان مەترسیدار و شەڵاژان دەبێت و ئاماژە بە سەرکەوتنی گواستنەوەی فەرەتر لە 100,000 کەس دەکات لە هەفتەکانی ڕابردوودا. ڕاخنەگەران دەڵێن بایدن چەندین هەڵەی مەترسیداری کردووە. سەرۆک بایدن وتی ئەو دەیەوێت کێشەی ئەفغانستان بۆ سەرۆکانی داهاتوو یەکلا بکاتەوە، بەڵام کارەکەی ڕێک بە پێچەوانەوە کرد. بۆ ماوەی 20 ساڵی داهاتوو سەرۆکەکانی ئەمریکا لەگەڵ ئەم کارە ساتەدا سەر و سەودا دەکەن. جاک سەلیڤان ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی وتی راپۆرتەکانی زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن گروپە تێرۆریستەکان لە ئەفغانستان توانای پیلانگیێڕانی دەرەکی پێشکەوتویان نییە، بەڵام نیگەرانی ئەوەیە کە لەوانەیە بتوانن پەریان پێ بدەن. ئەوەی ئێمە لە ڕابردوودا لە وڵاتانی تر سەلماندوومانە ئەوەیە ئێمە سەرکوتکردنی هەڕەشەی تێرۆریزممان هەیە، لەوانە توانەکانی پیلانگیێڕانی دەرەکی بەبێ هەبوونێکی هەمیشەیی گەورەی لەشکریمان لەو شوێنەدا. وەزیری دەرەوە بلینکن دەڵێت ئەمریکا گرنگیی زۆر بە ئەفغانستان دەدات، بەڵام لەوێ ئامادەبوونیەکی دیپلۆماسی نابێت.
ئێمە دەبێ بە وردی ببینین لە هەفتە و مانگەکانی داهاتوودا چی ڕوودەدات لە ڕووی ئەوەی تالیبان هەڵس و کەوتیان چۆن دەبێت و بارودۆخی ئاسایش لە وڵاتەکەدا چۆن دەبێت. بلینکن دەڵێت شانی گەڕانەوەی ڕۆژێک بۆ ئەو وڵاتە کە ئەمریکا نزیکەی 20 ساڵ داگیری کرد دەبێت چاوەڕوان بین چۆن دەبێت. جوان ولاتانه که جبره دا پنابرین افغانی برای خود دنه و نهاجی پشتی کنترل کردن افغانستان جالی طالبانه و هجمار وان بهتر بویه. ل ترکیه گلک جوان هول ددن خو بگین استانبول به هویا کو جورجی درباسی اروپایی بن. روشا پنابران ل استانبول چاوایه و حکومت ترکیه چاوا سردریه بوان رادیکه. جبرونی کردن و مجارین ها پیامنر ل استانبول من بوتانی به ریاسکای به مرایت دم باش مم آگاهین و داویه یعنی افغانیین که و داویه رویای ترکیه گهشتن استانبول لینا سلام بودم بهش دم باش ساله بله پشت امریکا پشت هزن امریکا جا افغانستان در کتن افغانی جا به وقت پنابر لسر ایران را دخوازن ورن ترکیه و لسر ترکیه رجع در باسی ولاتن اروپایی ببه لی حتی نها افغانیین پشتی امریکا جا افغانستان در کتن هیچ زیده نگیشت استانبوله دخوازن ورن استانبول و استانبول جا در باسی اروپایی ببه زیادتر پنابران دخوازن ورن باجارن وک ادیرن استانبول و ازمیر لورج لسر بریا بحری در باسی ولاتن اروپایی ببه دخوازن و نماینا لترکیه زیادتر دخوازن بچن اروپا. بله باشه من یعنی حکومت ترکیه چاوا ام ببیجن سردریه بوان را دکه ام دزانن که یلک کنکی تندید ناوینا اپوزیسیونی و حکومت در کتب و پیش دوی درباره دا که دوی سینور اوله به لستانبول تشتکی وها هید ناوینا سیاست مداران دا یعنی حکومت سردریه چاوا به پنابرا را دکه داری. بله بطیبتی هم دکارن گوتنن سروک رجب طیب اردوانیان داویل سروی مجاره بینن زمان و هم گوتنن وزیر نافخایی ترکیه سلیمان سویلو دبیجه که ددمن داویده جهفتی هزاری زیدتر پنابرن افغانی لسینورن راشلات ترکیه را در باسی ترکیه بونه و برای خودانه باجارن وکوان انقره ازمیر ادیرنه و استانبوله لی حتی هوا که من گوادنجی گوت هیچ پنابر بشکه مازن وان لروشالات ترکیه مانه حاول دادن که در باسی استانبول ازمیر و ادیرنه ببن داکو در باسی اروپایی ببن سروک ترکیه رجب طیب اردوان جه لسروی مجاره بانک بطیبتی جیکتی اروپایی و نتوین یکرتی دیگه و دبیجه که باروان جبر پیلا داویا پنابرن افغانی این زیده تر بویا و داخواز آلیکاری و پیشگیری جه یکتی نتوین یکرتی و یکتی اروپایی دخوازه بطیبتی جه داخواز نویجه لسر آبوری دبیجه ناراگره مم تو بحث روش آبوری دیکی یعنی پنابرین کلوه داره دمین هر حرامزانن جبرد افغانی لترکیه هنه و رنگ هجمارین باش لاستانبول بخوشی هبن که اوه هول ددن بچن یعنی همزانن سوری جی لترکیه 3 میلیون 3.6 میلیون هنه که ترکیه تم گازن و یکیش دیگه روشوان آبوری جالی آبوری و آلیکاری جوان را دبه ناب گازن جوان و درباره دا چنه از باورم تا نزیک دانستاندن بوان را کریه. بله دما هم در پنابرین بطیبتین استانبول دا خبنین نتنی سوریه و افغان هر وها پنابرین جی ایران جی عراق وکدن جی سودان و بانگلادش جهنه دیسا پنابرین جی پاکستانی جهنه داخازن و که گواندن من جاره که دناز دوباره دیکم لی داخازن و نماینا لترکیه به
پرانیاوان پنابران دخوازن لسر استانبول باجرنوک استانبول إزمير و ادرنه درباسی اروپای ببن کارن لبر دکن خالات زلال بو من پملیر دنگ امریکا من بوتانی تش استانبول مرابای گلکس باس منداڵانی میلیشەکانی دەوڵەتی ئیسلامی داعش لە ناوەندی چاکردنەوەی هۆری لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕوبەڕووی کێشەی تەندروستی دەرونی ڕاستەقینە دەبنەوە. سەرۆکی ڕێکخراوەی پیوریتی کە ڕێکخراوێکی ناحکومیە لە شاری دێرک و گرنگی بەو منداڵانە دەدات کە شەڕ کاریگەریان لەسەر هەبووە بە دەنگی ئەمریکاوت ئەم مناڵانە گەواهی کوشتنەکاندا بوونە و لە پرۆپاگاندەی دەوڵەتی ئیسلامی داعشدا بەکارهێنراون. زارۆکێ مالباتên cekdarên Daişê bi xwedî pirsgirêkin dirûnîne nexasim got ji wan bixwe hatine bikaranîn dikuştin û programên propagandayê Daişê de. Ev yek ji wan zarokan e got wî bixwe kuştin kiriye. Ev nêzîkî 5 salin ev zarok li navenda hûrî dîmîne. Ew her şev heman xewnên nexweş dibîne û dîmenên kuştinê tên perçavî wî. كابوس يعني وحلم قام يضرب الحيط والباب خونك پر نخوشا دوباره دبا دما داعشي كشتن دكر من سري رادكرن وبن آغ دكرن دمك پر بالطرز بو Li salên zordestiya Daişê li ser hin navçeyên Sûriyê li pêş çavê zarokan kuştin, destejêkirin, gurandina mirovan dihatkirin. Rêxistina terorîst zarokan fêrî hemû cîreyên kuştinê dike û bandora wê yekê heya niha li ser wan zarokan mane. وإيش يعني مثال أنا قدام بسوي شيء هر تشتي من بري دكر نها هر شفت برچاوين من نفس الحالة. Li Bakurê Sûriyê bi giştî nêzîkî 12,000 zarokê malbatên çekdarên Daişê hene. Got bi giştî xwedî pirsgirêkin psîkolojî ne gotê naskirin li gel pisporan PTSD. Rêxistina Purity got navenda wê sereke li Dêrikê ye û guhdanê dide zarokên got ji şer bandor bûne. Bi taybetî hin projeyên wan li ser zarokên malbatê çekdarên Daişê jî hebûn. Li gorî rêveberê Purity got guhdaneke taybet bi her zarokekî ji malbatê çekdarên Daişê pêwîst e ta got ew ji wan pirsgirêkan rizgar bibe. هم واجهوا أوقات عصيبة هم مروا بظروف قاسية او ددمن بالزحمت را درباز بونا و تاوانن داعش بچاوی خودیتنا و دگل جیانا اوی باندوری بکن سروانا چه نهابا چه لپاش روژی جی و دی خون نخوش ببینن و دی ددمن آلوزن پشتی ترامای را درباز بن. Li gorî pisporan got komele û rêxistinên taybet bi guhdana zarokên Daişê pirkê min û navendên mîna navenda hûrî pêdivî bi piştgiriyê heye da ku programên taybet hene got careke din van zarokan vegerînin jiyana normal. Li gorî pisporên derûnî heger ew zarok û ciwanên malbatê çekdarên Daişê ji aliyê dirûnî ve neyên guhdan wê paşeroja wan nediyar be û pir bi hêsanî wê bibin bi xwedî ramanên tund û tawanbar. Zana Umer dengê Amerîka Dêrikê. حکومت سوریه و ریوبریا خوسریا باکور رجلات سوریه ترکیه تاونبار دکن به کمکرنا تند یا آوا چم فرات بو سوریه که بویه سدما کریزه که مزن یا آبوری و جینگه ده انجام ده به میلیون سوری راستی کم بونه آوا و خوارنه و الکتریکی بونه. هر دم چم فرات جافگانیا جیان بو لباکور سوریه لید گل دست پیکرنا و سال آوا فرات هر کم دبد. نبتنی تیرا چاندنی ناکت بلکو آوا پاقش بو وخارنی جی کمه. لگند رمله یا باکور حلب خالد الخمیس دبیجتن آوا پاقش 7 کیلومتران جمع دوره. آوا وخارنی به تمامی نینه. جن 7 کیلومتران دچن تاکو آوا وخارنیش بو زاروکن خوبینن. اول دمکا دریج شارزا و ریخستین مروانی هوشداری ددن لسر کاراساتکا مروانی لباکور و باکور روشهلاتا سوریه. کو کمبونا آست آوا چم فراد گفان لسر کار بنداوان دکت کو ده اگر دا باندور لسر برهف کرنا کهربای بو میلیونهان کسان دکت زیده باری ایش و جان شر نافخوی سوریه او بودما پترج 10 سالان ود کشد. دارن ما هشک بونه چاندنیا ما هشک بویه تشتکی من مایه. گفن هشک سالیه ریپری ریوبریا خوسریا کردان دبد او ترکیه گنهبار دکن ببرینا آوه و بکار اینانا و وکوچک دجی شربانین کرد کو ترکیه وان به تیرورست ناف دکه. لی ترکیه دبیجتن اگرین هشک سالیه گهورین جینگه هنه وکو راپورتا داویه یا نتوینیه گرتی بحث کری.
لسال 1987 سوریا و ترکیه ریکفتنکا دابشکرنا آوه امضا کربون. لوی دمی انقره سوز دابو رای بدتا در بازبونا 500 مترین سی گوشه این آوه ده هر چرکه دا. لوی داویه گهشت 200 مترین سی گوشه ده هر چرکه دا. الوضع بجملة واحدة بكردي روش كارساتك مروفاهية باندوري ل 5 مليون ولاتين سوري وتفاهية عراقي دكا ما عندنا استطاعة نشتري مي ام نكارن آفي بكرن برميلا آفي ب 500 حتى 1000 ليرية روشا منا آلي كاره جمع فراتیا بدریجاهی 2800 کیلومتران جو ترکیه بو سوریا حتی عراق دچد. لسوريا دو بنداوين سراكه هنا بنداوا تشرين يا گندوار حلبي و بنداوا طبقة لگندوار رقة. هر دو بنداف نوت الصديج بيدوين كهربايا برهف دكت و او كهربايا بو بنگهن آوه تينا بكار اینان. و هر جدماهی سالا بوری آست آوه به 5 متران یکم بوی و اگر افروشه بردوان بتن ده باندور لسر بهای برهمین چاندن جی بکد. ملی جیان گلدا تأثیر دکه هم ملی کهرباء دا دمک و کهرباء کم دبه دیزل دو شغلینن او جی باندور خال سر فئات سعر موادات كل السوق والفلانة كلاكي وجه وكو دبينا يعني نها هافينا كلاكي دنيا جرمة وحاجاتها يعني في وسطها انرجيش بقال كلاكي مهمة والكلاكي بقى عرض بكري سوري جماري هري زيدا ايكو آوی حمیل سرچم فراتنا قال لك مضخه ومحطين ما دركاتن درويبه يعني ب 100,000 هكتار عرض يعني تأثير خابون موسما قانم تأثير بو ناجي موسما بامبي وشينكاية افجي باندور خالصار تكرن رخستیان مروانی اوین کاری لباکور و باکور روشحالات سوریه دکن هشداری ددن لسر بلابون و نخوشیان لحرمین حلبه و رقه و دیر زوره که هشک سالی کاریگریه لسر 6 صده جخلک سوریه دکن. ولودیمیر زلنسکی سروکی اوکراینیا برای روز چهارشنبه 1 سپتامبر سردانی کشکی سپی بکات. استابیاریاش پیامبری دنگ امریکا لواشنطن و باس لو کوبنا چاروان کراوا دکات. اف دو ساله سروک اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی چاوره کو سردانا کشکا سپی بکه. نها سروک امریکا جو بایدن و دگل زلنسکی لواشنطن بجوه. بالیوزا اوکراینیا بو امریکا اوکسانا ماکارووا پیامکا گرینگ هیا درباره پیوندیا امریکا و اوکراینیا. پشتی سروک حکومت مرکل سروک زلنسکی دوام ریبره که امریکا ودخوینه بو کشکاسپی دا کو بحثا پشتگرکن استراتژی بیکرن. از باورم او یک گرینگی پیوندی دنابره هر دولتان ده نشان ده. بالیوز بره امریکی با اوکراینیا ستیون پایفر دبیجه انجام و کمبونه بارا بهتر لسر ولادیمیر زلنسکی رادوسته. It seems to me though that part of the ability از دبینم که سرکفتن آجوه کمبونه لسر داخوازین سروک زلنسکی دمینه. او دوه داخوازین خواه کم بکه. اگر او داخوازا گلکی بکه رنگ بدلوی نبه. اگر تو پش راست نبی که برسف اره پرسیار نکه. یک جبابتن هستیار پرسکریکا اندامتیا اوکراینیا د ناتو دا او هر وها نرازی بوناوی بو خطا نورد ستریم 2 یا گازه جروسیا بو اروپا. دوی او چاوره پیگریان نکه جه امریکا درباره اوکراینا و ناتو هر وها چاوره نکه که بایدن هلوستا خواه لسر نورد ستریم 2 بگوره. ریوبرا جیبجی کارا ناوندا اوکراینیا کریارندجی گندلیه داریا کلنیوک باوره سروک زلنسکی دوی رشد به لسر پرسگریکا نورد ستریم 2. او هر وها دبیجه کو بریارا کوشکاسپی یا هلانینا سزایان لسر نورد ستریم 2 لدجی هلوستا سروک بایدنه یا دجی گندلیه ولاتن بیانی. دشتی راست اوکو نتنی بحثا گندلیا لوکراینی بیکرن لیو هر وها گندلیا جیوپولیتیک و استراتژیک ام دوی بپرسن چما نورد ستریم 2 دی تمام کرن اگر اف سمبولا گندلیا استراتژیه. یک جه پرسکریکن گرینگ کو رنگ بیتا بحث کرن بابتا هفکاریا اولکاریه.
کۆشکاسپی بڕیاردا پشتەوانیە ئالیکاریە لەشکریە زێدەتر بدە ئۆکرانیا ئەگەر ناکۆکیên di navbera Ukrayna û Rûsya zêdetir bûn. Ev yek renge di meha nehda dest pê bike di dema rahênanin leşkerî li sinûrê Rûsya û Belarûs. So I would think that additional American military systems. Ez bawer dikim de alîkariya leşkerî ya Amerîka ya bêtir tiştekî baş be. Berî her tiştî ji ber ku ew ê karînên berevaniyên Ukrayna baştir bike. Di heman demê de Koşkaspî gelek caran daye zanîn ku rêveberiya Biden çaverêya Ukrayna encamên berçav bîne holê derbarê şerêwan li dijî gendeliyê. The biggest thing that President Zelensky can bring is a credible, compelling message. Tişta herî mezin ku Serok Zelenskî dikare bi xwe re bîne, peyameka pê bawer e derbarê pêgiriya Kiyevê bo reformê û paketa girîng ya reforman bicîbîne. Diplomatên Ukraynî dibêjin serdana Serok Zelenskî bû Koşkaspî tenê destpêkeke. Ew çaverê dikin ku peywendiya dualî di navbera her du welatan de baştir bibe li vê demê ku ew li ser bi cîanîna rêkeftinên xwe kar dikin. Salane bi hezaran geştiyar serdana çemê behdîmayiyê û sulavên bêgiriyê dikin li bajarê Wanê. Sulavên ku bilindiya wan 18 metrone به دیمنین خوین جوان ده هر ورزکی دا بالا خلکی دکشینن. پمنیر ملوانه راپور دکهید وی درباره ده. هر سال به هزاران گروک سردان آوریجا بگیریه دیکن. آوریجا بگیریه لسر چمه بهدیماییه و جناوند باجار بگیریه آنکو مرادیا وانه 8 کیلومتران دوره. بلندهی آوریجه جه 18 متران پکته و هر سال به دیمنین خوشک گروکا پیشوازی دیکه. گروکی بناوی ریوین سالار جه باجار سلیمانی هاتیه هرما وانه و افده روژن لباجار بوتان و سرحد دیگره و هری داوی جی سردانا آوریجا بگیریه کریه. از گلک باجار چوم، جزیره چوم، نسیبین چوم، مردین، پشتیوی چوم آمد، نها از لهره ما سرحد باجار آوانم، بخوازم گلک جه دی ببینم. ایرو ام هاتین تافگه مرادیه، جه که گلک خوشه لدردورا باجار آوانه. و مروف لبو دم سال هاوین دکاره به دم خوال ور ببورینه ببینه بزانه گلگ هنکه و مروف دکاره هاوین خوال لور بورینه گلگ خوش به هرما سرحد جچیاین بلند چمو روبارین خوش و جبهر وانه جوان پکته هر سال جبر هوای وی هینیک هجمار گروک سردانا وی هرمه دیکن و اف جنگها خوشک و جهن دیروکی دبینن از جا آمده تیم بخواست جنابچا آمده لجیمه جیه که بنا بودنگه راستی امواتن سردانا سرحده جبلیسی اووردا حتانی وانه از نوا از زنی و دیگرم براستی وکون دبینن وک بوشته گله کی جیه کی خوشه از تبع حواله کت خوازن ورن سرحده از دخوازم گوا ورن سرحده در دور سرحد بلیس بگرن ورن مرادیه و آوریجا مرادیه زی ببینن. جبو من دیتنا ولات خواه و جهن گلک خوش جبو من تایبت بو تعمی کی تایبت دا و دخوازم گله ما لباشور لهر دره کردین ما بین ولات خواه ناز بکن باجار خواه ناز بکن بزانن ولات بچه آوائیه که گل شوایا ببینن که هم لباکوری جی گلک جه خوش هنه گلک جه دیروکی هنه ولات خواه ناز بکن اب آرمان جامنه آوریجا بگیریه هر وها جه جدایک بونا ماسی نافداری بحروانه جی آوریج بجوانی خویا به همپا ولو بندا و بنیرین هجایه عارف اصلان دنگ امریکا وان دەڤەریگارە لە ئۆستانی دهۆک یەکێک لەو دەڤەرانەیە کە دەرامەتی ژیانیان لەسەر چاندنی تەمەکۆ و بەخێوکردنی مێشی هەنگوێنە. چاندنی تەمەکو لەم دەڤەرە زۆرە و تەمەکوی گارە ناودارە و داخوازیەکی زۆری لەلایەن سیگارکیشانەوە لەسەر هەیە. یەکێک لە سەرچاوەکانی ژیانی جوتیاران لە کێڵگەکانی تەمەکۆیە.
گنده هفندکال بنارا چیای گاری سر به قضا آمدیه به جیان آوان لسر درامت چاندنه یک ججه درین جیانا و دوره لسر چاندنا تویتنه و تویتنا گاری دهره مدا بنا ودنگه نها دم درین و راخستنا تویتنه لبه دوره توینا گاری هر جایی که کنیوی مخصوص بود جو آواه نه آواری باری بود نه آواه عیدی بود و توینا گاری همی زاویه زبیل پازیت کردن زبیل پازیت کردن و تحتیف پران کوتات که تندویت گشت بونا 9 روز 120 روز شنید چنی نوکا آواز ریبوریا او کاسه تیتن نوکا نما یک بخوزاویه که برب کد اگر شوپلا کو کمی هوته نه هوته اما آواز ریبوریا و اما هشتو اما دسته که کتو لی نوکن نشین کتا کنده چنن تنگی پیرازونو پیرامه تنگی خیرات بون باره حتی پایز آوتیتن همی کوتات کرو بنت کرو هر بنکه بنت اینه چهار بله وقتی شیم با زربا گوته بنک آب خود جدا چت کر یادیش نی پایین دو که کاتین نبچنن چنان نوزابی هچی ملا سه چو گونی که 5000 ده بنی وکن ببرو من خاصا گونی 2 کیلو نو در کردن چاندن و سخبریا بیستان تویتنه دگلک قوناغاندا در بازدبی تاکو دگهی تا قوناغا بازاری پیکرنه و فروتنه آنکو دکارین بیجین سخبریا کو آفدانکا باش پیدوه تاکو برهمک باش پیشکشی جوتیاری بکد تیتن تقریبا 4-5 مرحله پیکتیدن مرحله ای که تووکا توی تینه دی چکن دیش گهید اوی توی دی بین مولکو و کن حوتکو اما مرحله ای که حتی به نشت له هندلیتن و پوش مرحله دوی دی بیستون خد این ترکته اینی کلین و دی شتلوان کت چینین اما مرحله دوی مرحله سی دی بلند بیت هوا کیوی اون کوتا کود لیو کن دی پرینی دی چکن تازه به حتی گهید اما مرحله سی مرحله چهاره دی چینین اما هنوک هیا بزرگه های و اول دهاتا که باش هجی بو خلکی بخود چنن بزرگه ان بین بوجرو مثلا گلک بوجرو چیده حتی آدهو که آمدی زاخو آکره یعنی هر کسی که 8 تینه ها بیدن و دکان تیتن فرود میمشن البوجرو هرچند تویتن و جگاره بو تندرستیا مروی خرابه هر وکی تندرستیا جهانی ددت خویا کرن لی یک ججه درن جیانا جوتیارانه بتایبت لهرما کردستانه سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک بنر هجا کرد کنکشی ایرو بداوی هاتم به هفینه تشتیم پیشکش کری به دل وبون تا روجاین سلاون حیدر کریم و روین دوسکی لکنترول و افکاری من جانی دیران لور استودیو من صالح تمی جرجبو و هرشاد و بختور بن بمینه خوش